Abarebi tubankore media twata isomuhereza wa mukama kandi Ekishumuruzo kwasire Nshemereirwe twahenda ngo tumubaretere kandi yongera kututangazaho ebikugambwaho ba pastor bamwe tubakucagira bazi ko kwara natugambira rwe nakigamba uki twakutangirira apose. Amen. Mukama abahereza umugisha nkora mukama kukozireje abarebi ba NKORE Media. Yeah. So amazina ganje nije bakwita Apostle Edson Nshemereirwe Ekishumuruzo. Take your heavenly key, open your door just. So nko kuwagamba ngo abahereza bamwe tubakucagira. Era nanye nacu mukama 30 mirongo abahereza bacagira. Wakangira ati ni Ekishumuruzo Kiguru rwiki. Abamwe babane benda guma batakwenda kwigurwa barya abahereza bagume bekingirina. Ekishumuruzo cyo kurwigura mukama ashituhire. Bese tingambe Ekishumuruzo ngo nitwikirize muri yese kiriyo mu ngaro apana. Nitugambe Ekishumuruzo in spiritual konka tukore kakamanyiso. Kane kindi nyo mukama 30 mirongo abahereza bampe recommendation constitution. Yeah, jine constitution. Yes. Constitution yigo. Niyo kurecommendinga omuhereza cyashemerera ukora. So nyoti kiri mu boteka ngo bishop na kandi commending. Ninga pastor na kandi commending. Jini constitution yiguru nemara ekinkora nekirecommendinga washomo muri Matayo eshura ya 16 ogwe 19 iguru nerigamba ngo nakwase Ekishumuruzo by'obukama bw'umwiguru hati bon abogamba ng'Ekishumuruzo bone cyansenyaje hati Bible negamba ngo neco mu iguru ibo muntu tinde cyansenyaje foolish people and jealous ihari. You get it? Kandi ubwo mucara tutakabaha promotion ya mana abo bakukarana abo kuba ninjate bo bakoresera umuhereza umucara umukado turebero ukirize na kigamba ho kiyagiye atana feeling ata ahire bujurizi cyaho tube tutari oye chance nungi nayigambira aka video rwawo ni mu bureba bakamureta akaba kabiri nangwa bacace bamwe bayenda ngo bamubenga ngakabire nabajyanti mu mureke no manyesa akajya tumutambuzubira mukama yagamba nanye tumukwase Ekishumuruzo kunamaze kumukwase Ekishumuruzo irakaryanya ngo mugambira yemerere kandi umukikuru yatungamani yayemerera babira kabire yahimbuka ibyokuzi byashazigwamo na yagumara inkata kutambura kunkata no kutambura natambura no kugenda na agenda ticecho chonka like ntunga mutushangire umwana abira maziremia bwire bwinjya aremera amaguru atakura umwana w'imyaka nkamukaga wamureba na hatuno basakunde noza ku sandine bazako bari yaho mu cyacu kujurura mukama umwana kirema yerakari kanja ngo muteye Ekishumuruzo namuteka Ekishumuruzo amaguru gananuka ko rukwemera mu kigambo cyarahanga Bible najyango ariye nyuma y'ikigambo cyo kukikora no kukikiriza ikigambo ki hatnyonyemera mu kigambo wo mukama na ikize kigambo kandi abantu abari batena ngo byo kutangaza bibiri bihango ngo nibasaba utababwarahanga ninyenda kubabuza unibikiriza ngo Yesu inesha kubasa gukora veri kubara yabine cyo kubasa gukora nico ki ekitagecho then church tariyeki bo bakoreye kindi cyaba konka bareka kuzahari bakarangira ngo nina bishubandi pastor gamane tigarahanga ngo no wasitani kandi bebyarahanga batabikoziri hati bari ni ba promoting asitani umago promoting Yesu no kuhagera Yesu yakora nkati bo kubasa ko kinkumanya ne mwishubaka bakagambira kityo mu rurembo rumwe kandi barya barisa bentama kandi Bible njya kuzihurira kazigenda hati kuzirahurira karyanje ngo hangari nanye nizije so binde kuzizibira bakunjuma nyone mbaye encouraging abanjume anyway nizo kuruka message aro muntasidikire message yanja ati pastor ati bampire sente emitwaro 50 ati batwa sente ngo postinge tukore kikonka twayanga kugambaho so kumbire ningambaho nabana baje ngo 10 million emwe itutugire ki tukureke nabanya tikure bahire emitwaro 5 kunshisha ati nanye nyoko urugando rwo munda yama baturane bashisha ngazarwa ni bashisha nenda bakagishisha na hati bakiba bashisha so hati kimukuza kora kintu kisya ndikonko kunshisha niko kumpikizaha niza kwata miliyoni ejo nyoni za kwata miliyoni njibaye then muguro buzindaro na nebinde bintu mwiyongere kunshisha muzihona radio bateko mu broke ba broke nakwetegere so pastor what shoborera
kandi abantu abakwenda kukira abakwenda kushaba abakwenda kweyongera mukama bagambire caca heri wenda ro kutwaneshara kugira ngo nitubeta mu Jesus Christ Foundation mu rubiro rwambara ruhangariyo nategeka ruhangariyo nakora na Sunday twiniyo chezere generation service kandi nyija kujira mu department ya deliveries mukama akize abarwayire nakindi tutandikira na program okukora companies nyoni nkore byo kora munonga because I'm a businessman ndiyo nikora munonga ntiyo program zo kombeka radio zamara kuwa nka ebyo kunywa nabyo twabitandikire so nyoni encouraging abantu mukama yabaho umugisha bakoresa batakagira nkebe bikoreba mu cyace zishanje mu Western Uganda ugenda America ugenda kwevuga ate batabahire byo gukora byo kuyama byo kwevuga so my work ni shabira umuntu ariko mwereke cyo gukora umwereko mwereke cyo gukora we bari mu tereze shara pastor Holy Father in Jesus mighty God Ekishumuruzo cyawe Kiguru Kiguru rw'ijyo mu izina rya Yesu kandi ryo tunakwase bishumuzi y'ubukama bw'umwiguru tata ngwecyo rukoma no mwiguru kijyakomwa ekindi komororo munsi no mwiguru kijyakomoroka ni komororo businge n'emigisha abana bawe ni komororo bugwaje no bushwere no kubaje no kwigogera abana bawe umwiguru bikomoroke kandi nkomena ku no marura no kwitwa kubi na no muzigustani ni muboha okubibruga mu mustabo cyo kushukuru gweshore ya 20 ngunara marika na rwo mwiguru ine Ekishumuruzo yigure cina yanaga yoruzoka yarukingira n'abantu bamukama batungo businge ni nago bworo mukina ni naga ndwaro mukina naga mabaje mukina nenako abantu bawo Yesu batungo businge azare kesi yawe kurakorane omuzina rya Yesu ni mukama abampero mugisha omuzina rya Yesu Apostle Edson Nshemereirwe 0 ananina emwe chenda na mwenda nshanju na mwenda aha WhatsApp then nitugamba hamwe tukwatagana no kubashabira bakwendeshara wabo ryaho ryaheru nyina abana bingi ningira hatiya abana nkabisha tunaya kurenga muri ngarukaga heru mukama abaretiro kukira no kubaje mukama abahereza umugisha abarebe bankore media mwe bari no kumane mukuronde bitabyo mugasho kubihereza abantu nanye ninjija kumani mba hamwe ni bashabira mukama nahangusa enteka nanesha uzabo yes Ekishumuruzo Kiguru sha uzabo Ekishumuruzo Kiguru rw'igi rwono rumu bugiga bwanyu we bari pastor hallelujah amen